tražite sad informaciju o tom... Ko je ta ženska? Pošto je rekla da je ime kako god ti hoćeš. Ryuu. Nešto se sjeća malo se nešto ne sjeća. Rekaj. Lampa. Rab. Trebaš mi raba da izađe još bijelo van i onda duh izađe. Možete try. Da ga slobiš kaviška ne možeš koristiti. Da. Možeš probat, ali neće. Ogledalce. Tko je najljepši u ovoj igrici? Štijak nije! On je prase. Hej! A eto ga. Moraš u rimama, da, pričat. A i ovo se baš ne rimuje. Cruel rules. Skoro! Neko kurica. To ti je 7 godina nesreće, dečko. Jel je 7? Jel 9? 4,5 ajme reći. 12. 33. O kome želiš sad? Gdje? Woodman. Pokaži mi ga. Šta je, pijan malo? Malo. Malo je. S ovim sitnišem što ima si kupio. Koji piju. Kako će ti onda pomoći? Ajme pokaži ono čije ime ne znam. Da, onaj, znaš onaj šta Znaš, ma zdigo. Ima dvije oči. Dvije oka. Čik frajer cuga. Da. Still looking. Kak se nasmiješio. Da. Malo mu se sviđa. He has a wolf bone. Sexual intentions are real. Nikog. Evo. Someone new. Drži telefon, nek sam šuti. Vjerojatno je priča sa sekretaricom, nek čeka. Ako imate problema s internetom, zove tekom da pritisnite službu za korisnike. Da, ovo je. Ti mater, igla sam, lol, puko mi je, ne, tamo se trebala virat ring za promotion, mater ti je. Ja de keris. Znaš da te mogu tužiti tako kak im psuješ preko... A da? A znam da snimaju te stvari pa onda... Razgovor može biti snimat za poboljšanje kvalitete. Aha, da tužan. Da. Ako ti ideš? I don't know, I'm exploring. Trebaš one knjige možda? Pa, ovdje dek karata, Yu-Gi-Oh! You're super! Baci maničnog zmaja. Kako se zove onaj? Sibirski plavac! Sino zmaja od Bosne! Poli ga ledenim čajem! Poli ga svježim mlijekom! Grklje mu preži! Kad smo kod toga. Još i da. Snaga, glave, šta je ovo? What the fuck is this supposed to mean? To su ti oni svjetlači mačevi. Tu uzmeš. Ček, uzmao sam si tu kartu. Da. To aktiviraš, a kad na primjer želiš 2 ili 3 poteza da te protivnik ne može napast. Aha, Yu-Gi-Oh style znači. Nice. To je jedna prava Yu-Gi-Oh karta, ono su ostalo izmislila. Da, ono grkljan preži. Šta? Book of Fables. Book of Symbols. Ajde gledaj prvo Fables. Pregledaj koga sve ima. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Ajmo vidjeti koga sve tu ima. Jel znaš prije nego šta klikneš ko je ko? Najbolj probaj. Ovo je Woodsman. Jel' tako? Tako je, klikni. Ovo je... Nek kaže nešto o njemu. My body.
Jep. Ne odvaja se od svoje sjeke. Ovo sam ja. Not a good day. Kada je batina, jel da? Kad ga je bunar bacio. Ovo je crni kapic. Ne, nije ovo crni kapic, šume. Crni kapic! A bit si blizu, bil! Crni kapicom, plavom, s jabukom. I think her might name be Red. Red. To je ona Isuse, pirvjetna. kak izgledaju opasno ovi patuljci, glej. Da, baš Uj, taj motherfucker, si baš su gangsteri neki ljudi. Listen up, motherfucker, let me tell you a tale. What said about them together? Ne idemo nju. Yeah, that's me. A, to je ova. Snjeguljica, da. Snjeguljica i 7 patuljaka. Ovo je Beauty. Da, ljepotica koja gnoji iz zemlje. Happier days. Ovo je Beast. Valjda. Her man. A tu Colin negdje. Da, Colin i njegova braća. Colin ide na kolinje. Baš. Šta je ovo? Da, fuck. A, ovo je Toad. Mr. Toad. Nice head. Badger, 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 badger. To je onda iz Breaking Bada. I wish Toad would like his... To je ovaj fraj. Da, to je Ikabod. Njegova priča. Scared shitless. What's that? It's fine. Telefon, nice. Daj Nice! vrata, zatvori. Thank you, telefon. Thank you, telefon. T-com zove sigurno. Zove, isključit će ovo internet. Ovo je emblem sa... Sa prstena, da. A gledaj, ima prsten. Joj, da ona je nekakva ovca, nešto ona bi. Ona bi ovca. Ovca? Ne, skrivala se da bude ovca, kao nešto. Ovca? Sheep, whatever. Ovce nisu ružne. What? Nisam rekao da je ružno. Uglavnom, idemo na drugu knjigu. Simboli. Mogu tražiti nešto ispod stola, onako. Sebi bez veze puzo ispod stola. Pa da. Nije ti ovo Call of Duty, Nije to Call of Duty, brate. Telltale! Call of Duty, finest hour. Evo ga ja to čitam. Šta je ovo, bosanski? Shitty mood. Teče latinski, jel da? Exquisite design. Šta je? Iz Kine. A mogu krediti se. Da. Sjekira njegova. Još je da. Posvećena. I only translate. Wow, idemo vidjeti šta je ovo. Viš da je magarac, ne ovca. It says sprinkle bit an older elfish hand. Šta to znači? A magic word. A magic word. Which animal should go? Što? Sero zlato. Se gleda, naka, you for real, bro? Sti ozbiljno. Jesi ti? Kog ti jebeš? Alterius signium. No to latinski, to je latinski! Come on! To sam Pa sad te pitao, da. da. To je A ti latinski. šutiš. Da, onak. Dude, aha, ti nešto. Workaš. Think a brain. Či šta je rekao za to sad? Pojma. Ne bojam se. It reads, Mark of the house of the frog prince. To je vjerojatno Toad. To je bio princ, Lancelot. Zida piše. Da. On je bio onaj vitez za okruglim stolom uz Kinga Ček, ovo Artura. je... To je ono. Am I right? Kreni stranicu. Or am I left? Am I right or am I right? O, vidi prstom. There we go. To. Majke mi. To je bosanski znak. Alalaiga. All alive. Means every kind of fur and junk. What? Yes. What does it say? Donkey, not sheepskin. Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known as... Ass skin. Još to nazva. Malo si je popio, djetko. Fake.
Ne treba njemu puno, pogled kakav je. Ja 5 kila s krevetom. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. Da, to je On nešto. search, Da. it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was Faith, his daughter, Faith. tak se zove. Donkey Skin Girl. She had a magic cloak made from the skin of her father's prize donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Zašto bi morala One day poreći? she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. Zato što je njezina mama je umrla. Dobro. I tata je trebao ženiti samo najljepšu ženu u kraljevstvu. Na kraju je to ispala ona. I da ju sakrije, poslao je van od tim Donkey Skinom. Pa ako je on kralj, ja nije on mogu birati uopće ženu. A, I mean, it's only like... it's a story. What's her husband's name? Kak se zove muž? Prince Lawrence. Lawrence. Malo gay ime. Lawrence, please. On ima zakon u sebi. Her name's Faith. I got the law in my name. Zakon Lenz. The law of the jungle. Zakon Lenz. Yeah. Je. Čemu pričaš? Ne znam. Aha, idu sad do muža. Aha, do Lawrenca. E, sad ćeš opet ići do ogledala. Sjećam. No, we don't. But we need to let him know about his wine. True. Koji pogled. Gleda onak što? Šta je to biskvit? Šta je to bazen? Šta je bazen? Gdje je ogledalci? Moram šit kažem. Kada bi u fest. Šta? E, pokaži kartu on. To je ona, lightning. Tarot is a backwards art. I wouldn't put too much stock into wisdom. Backwards art. Šta bi to značilo prevod? Ide unatrag. Ba da, Vicious money. reci da ne znaš bolje nek da pametuješ. Evo čekaj, sad ću ti reći. Sad ću ja tebi reći. To ti Šta je... to znači? Ja se sjećaš ono s motornom pilom što sam ti pričao? Blah, blah, blah about this fate. Ček, šta? Motorna Ništa, zim. Ajde, dajmo. Prince Lawrence. Prince. Show me Prince Lawrence. Pokaži princa. Da, pravilno je to. What's he been doing? Or is Ima ružne šlape. Where's what? Starke, You wanna know be. where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Da, princevi su inače u Bronxu. Window shutters? Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Mogu nas odvest tamo. A, s ocem? Show me Gdje je Čača? Stari King. King. O, mrtvo pravo. Da, no. Pa ko zna, možda je živ. the suspect list. Spooky, scary skeletons. Some shivers down my spine. Show me faith. Pokaži mi vjeru. Powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are What? What? Točno da. It's not my choice. Nije njegov izbor. Fraze. Da, sve se pregledalo. Anything we Niko can više. Ček, I'll have to leave now. Fate je ženska koja je umrla, ali tako? Da, going over. I on je rekao da ti pokaže Fate. da, I on je rekao da ti ne može ništa reći to. da. Sorry. I have to get Interesting! Ja zato imam hrpu teorija na tu igricu. Budem ti ih sve ispričao, sam čekaj. big boot. Pokazao sam Ivanu, imao sam Word dokument sa 4 stranice sa teorijama. Da, ja, Ozbiljno! Ček, Mislio sam video na to napravim. ček, šta? To te zvao. Glamour yet? Yeah. There's a bloke upstairs. O, Šta je bloke? a bloke neki budal. Kreten. Da, kreten idiot. Hard to say. Something going on over at Toast Place. What about Faith's husband? Thank you. I don't know. Didn't really tell. He could be in trouble. We should go there anyway to search her apartment. Ajmo vidiš Those stik. might have to wait. Whenever you're ready. Business office. Well, Ja sad je pišem. Ajde, idi pišat. Al pazi, idi pišat, nemoj ići srat.
Ne provjeri to sa glavom. Ako ćeš biti frat, onda ćeš biti lažov. Šta? Lava your IQ problem. Whoever it was, didn't seem like Toad was happy. Idemo tračit Matiju sad. Kako glupe. Može greta, ne, onak šta... Na pojma odeš na ovoj igrici. Mi to snimamo, onak se ide piše, drp. Da, kako se suđuje. On ima sve one teorije, a nešto to gdje to, što sve tak glupo, niš nema smisla. Sad vidiš koji ćeš ići, ali hoćeš kod Vince, ali hoćeš kod Toada. No.